Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Kani pagayam tayo a Lilia. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Adda boyfriend ko, ngam iti panaglabas ti aldaw, adda na doktalak may papanken kwa na, ajak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lilia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mabayag ka kadi iti panagawid mo iti lugar yo? Well, siguro. Makitan to no kasano. Anya nga tano makiumayak mo't. Anya, sana mabalin ah. Ha? Apay akasla di mo kayat asumuro ta. Saan mo takasta? Ngam kasanon ti trabaho. Alangan matapanawam. Sa bagay. Ikan may sa, narigat ti signal ijayan mi. Masapol nga ibirbirok ti cellphone, tapno adala ang signal na. Kasano nga rudan? Urayam lat na nasyak ti umawag kan ka. O sige nga rod. Ngam siguraduam nga umawag ka ah. Abay, awan mat ni Dani anang itulodkan ka. Nagawid iti probinsyada. Kasta? Isumat lagayam ah. Wen, maikawak nga rod. Kailiw ko paikit din. Apay, mabayag ijay aya? Jaklaan mo. Kuna namat at depende. Sana bali ah, tadamot cellphone na pagkitaan niyo. Kumaa, ngam. Narigat ka no ti signal ijay lugar da. Anya? Dandanin makalawas tinapalabas. Manipod na gawid ni Dani. Ngam, awan mo tanti awag na. Padasak man kit di nga awagan. Tiyakon mauray nga iso ti umawag. Barang no naira na nga adda iti banda nga adda signal. The subscriber cannot be reached. Awan Please try again later. Cannot be reached mat. Unay mat ngaminan a kinasulinak ti lugar da. Taawan ti signal. Oh, apay anak kami suot ka, Lilia. Ada problema? Ni Dani ah. Apay ni Dani. Di nakmatla awaganan. Kat saan aya nga imbaganakin ka anarigat ti signal iti ayanda. Kasta nga rod. Kat urayam nga rod ah. Angam, kaano pa'y lad, jay panagawid na. Di naman lamot mairemedyo, tapno makaawag. Ha, kasla di nakailiw. Wano? Amangan kit din no adda sa bali a babae nga inawidan na. Ay na, Lilia aya. Agub overthink ka manan. Naimbagman, tanalagip nakpay nga awagan. Kunak no nakalipat kan anaming pinsan. Gaputa adda kaduan di ta sa bali a babae. Ha? Anya ka din dati nga ibagbagam. Awan ka duwak dito eh. Apay nga rod nga itakalaang nga umawag. Pasensya ka. Alam kami nakakumikumak. Italangan at daanak iti gundaway. Sigurado ka? Uwan, anya ka lakit din na ya. Anyat amok ngay? Di ka ko magpanunod iti kasta. Si kalaan ti babae iti biyag ko. Laglagi pang kumakanayon na ita. Siguraduam laeng apod no day tanga ibagbagam, Dani. Magagaran akon amang ipakaam mo ko ni Dani nga agdadag sanak. Saan matlangan nga agsubli? Dandanin dua alawas na ijay. Awagak man kit di. Barang no agring ti cellphone na. Hello? Ha? Timak ti babae. Hello? Sino ka? Anya
anya ti masapol mo iti asawa? No kasta, adda na asawa ni Danny. Ti ayop a lalaki. Hello? Sorry. Wrong number gayam tinaidayal ko. Pasensya kayon, iti pa nagdisturbo. Inalilaw nakdadya Danny. Diyak impagarup nga damat gayam ang asawa na. Awanan ba inday dya lalaki? Padasan na tiyag parang dito ita talaga pagsasawak. Anya ti rumbang nga ramida. Mitch. Anya pa'y kumangay. Isina mo na, day dya babaero. Ngam kasanon to'y imatak iti saklot ko. Anya? Masikog ka? One Mitch. Ay, talaga bisit day dya lalaki. Amo na nga da asawa na. Ngam saan man lang ang nagan-anad. Ay no, adala ko madito ita. Masurunak ka talaga. Awan na nagkaitibain. At dapay laganas mong agpakita kanyak. Apayen, anya ti basol ko. Pasensya ka, no itaklangan na kasubli. Ado nga minti na si kaso. Pinagtanak mo. Apay ka di akasta ka. Hindi ka maawatan Agin didiam mo kapailang. Tikunam, jak maamuan nga dagayam asawam. Awan na nagkaitibain. Inalilaw nak. Kwa, kasano nga. Kasano anamwak? Simple lang. Nakasarita ka mismo ti asawam iti cellphone. Ha? Kwa, pakawanan na ko man. No? Nuin limad ko ti kaadan asawak. Isumat lagayam asaan mo akayat nga agipusak iti ladawan ta. For privacy! Privacy kunkunam! Ngam gayam! Mabutang ka amabisto ti aramid mo! Apay nga da kamanan. Di mo't imbagak asaan kan akayat amakita pa'y. Please, Lilia. Saan ko mamutakasta? Ay ayatan ka. Kadyak lakid di kabala na mapukaw ka. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Pangasim. Tumakder ka dita. Di ka agparintumang iti sangwanak. Sa anak ka tumakdara. Aging adinak mapakawan. Kan di ka makikinaawatan kanyag. Tumakder ka dita, kunakmat. Sa anak a Diyos, tapno agparintumang kaakasta. Ay na, agpampanunot ka kadililia. Tsaka mo, oray kas dyan nga inalilaw nak. Saan lata ang mapunas ti panagayat ko kan ko na? Danga kakit di Usaram ta utak mo, Lilia. Saan lang aday tapusom ti pagan-andaram. Mitch. Ala, Diyos ko, Lilia. Saan mo kumamatan anayunan ti basol mo? Amom lang arudan nga da asawa na. Agpakpakadang nga kapaylaang. Tingamin may sapay apang panunutak. Kato'y sikog ko. Wow? Sure ka? Apang panunutam ti may papandita si kugmo? Kasla saan? Tanupod nung agpampanunot ka kuma, pinutid mo ti relasyon nyo iti dayjay a babaero. Diyak kaya't nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Iso nga umanugot ka, akabit for life? Ulitek manan Lilia. Pagandaram tautak mo. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no itaak lang nga nakaawin. Kaas iti Diyos, nakaradkad kami latamot, anak ko. Nasayat no kasta, nanang. Nilaringay? Nagpakada itay bigat, amapan iti balay ti kaadalan na nga agkasangay. Kasta ka di? Wen, Ang anyat orasan. Apay nga awan pa'y laang. ay baka inton madamdama, adan day jay. Imbagak mo't asan nga agparparabi
Ang aguray ka, tay nakalaan di cellphone ko, taawagak. Bayan yun, nanang. Siya kun ti mangawag kan kwa na. Uy, kunakon ka. Si Kadyay nakita kay paradaan edi kalman. Kumusta ka, Lilia? Kastoy, nasaya at matlat ta. Sige, kumusta kan? Okay, Mat. Single lat, ha? Ha? Limukmag ka. Hiyang mo ti agnaad ijay syudad, ah. Kwa? Mabali na kasta. Nga may bagay launay kan ka. Ad daan nagminar ti kinapintas mo. Sus, pasablugan nakmanan. Agpay so ti bagbagak. Adumanan ti taga dito'y ayan tayo, ang makayawan iti kinapintas mo. Ket, karamanak ditan. Ay, agtal na ka man, Miko. Itiram manan ti kinaangaw mo. Di Miko ba dyan nasabat ko, Lilia? Naggapo ka di ditoy. Wala nang. Anya ti may na inaramid ngay. Awan. Imay nalakano pinanak, no siyak at talaga tinakita na iti kalman. Kat, naging inistorya kami, ah. Ay, kastaya. Ang amom anak, madlaw ko akaslada pa naggusto na kan ka. Pagkunaan nyo mat, nanang. Basta, amok nga agayat kan ka ni Miko. Makita ka dagiti mata kan panagtigtignay na. Apay, no bilang. Saan mo ka di akayat ni Miko? Alan ni nanang. Kumpormi matan ti bagbagayo. Ay, apay aya. Awan mo't dakas na no bilang. Nang, agsubli ako ni syudad. Nay, nagbiit ka mo't anak ko. Sana bale, tano adantun gundaway, agawid akmanan. Trina, Apay, manang? saan abarkada ti into naram ah? Agadal ka, anaimbag. Wan, manang. Saan mo asayangan dagiti araramatam? Ta saan mi apidpidutan lang kanina ng dagita? Wan, manang. Di kay madanagan. Agyaman nak, numaawatan nyo dagiti ibagbagak. Kat sapay lakuma, tadi na kampaayan kaninanang, agadal kayo anaimbag ni manong mo alari. Trina. Dani, dayto kumanti maudi nga isasarungkar mo kanyak. Anya ti kayat mo asawan? Huston, isardeng tanti amin maipapan kadata. Anya? Saan? Jak manugot. Saan asikat ti agdesisyon? No di kat shock. Pangasim, Lilia. Saan ko mamatakas ta? Sorry, Dani. Ngam jak kayatan ti kastoy a set up ti relasyon. Lilia. Awanan ti aduangam. Basta huston. Kat sapay la kumata irespetom dayta apangedeng ko. Sino nga tamot dayto nga umawag aya? Sapay baka turturog ako na. Hello? Sino daytoy? Hello, Lilia. Ni Miko daytoy. Si Kamot Gaya, Miko. Nakaawag ka man? Wen, inalak ka ni Larry ti cellphone number mo. Saan ka di makaistorbo? Saan mat? Tawan mat tantian aramidat. Mabalin na maala ti exact address mo di ta syudad. Ha? Apay? Kahit ko lang amamuan. Ken anya ti amom. Ang mga numakapasyarak dita, kadagiti masungad ngal daw. Kwa? Oh, kaslasaan mo akayat nga ibaga kanyak Saan mat nga itikasta, Miko? Adapay gayam aramidak. Baliwan tantulangan ti agsarita. Agyaman na tay naramat mo matlaang dayta utek mo. Inamamiris ko ngamin dagiti imbagbagam. Kat agyaman naklaunay, tanaka amiris ka. Mitch, Saan ang mabalin
nga agnanayon kalatan akabit iti agnanayon. Nasakit. Kan narigat man. Ngam iso ti rumbang nga aramidak. Kat dayawan ka iti dayta pangedeng mo, Lilia. Laglagi pam, akanayon asaan nga umdas arasun ti anak yo, tapno agiste ka kenkwana. Nabatan dadak kalabasol dayta. Agyamanak iti saan mo apa nagsarday apa nang bagbaga kanyak, Mitch. Awanan nyaman na. Amok analabas ti panagsasaok kan kano dadduma. Ngam wagas ko dayjay, tapno mariing ka iti kinapudno. Gaputan na patag ka, agayam ko. Di mat kunak asar dengan nakon. Saan ka kadi ang makaaw-awat? Jak kabaalan na mapukaw ka kunak mat. Anya? Kabaalak nga isinat ti asawak, tapno makapagdan nata. Kat inton nagdanatan. Kat addamanen masapula masabali a babae. Panawan nakton, gapo iti dayta a babae. Saan? Jak to nagsapol iti sabali. Ikarit daytaken ka. Sorry. Ngam saan kan akayat. Ulitak. Nalpasan ti amin kadata. Iso asar dengan nakon. Si kamanan. Saan nagsardeng? Aging adi ka makisindumlian kanyak. Nagpuskol at talaga ti panagrup-rupam. Saan kan nga ay ayatan? Kan kang runaan iti amin. Addan ka ayan ayat ko. Anya? Saan ka mamati? Awan bibiyang kunod di ka mamati. Basta imbagak tagpaiso. Ani, asino ti kasarsaritam? Sino ka? Apay nga da ka diti pag-abangan ni Lilia. Iso ti ibagbagak anobyok. Nobyak ni Lily. Sika, asino ka? Ayop, aga-agaw. Anay ko, dinanog na kitin. Deto'y mat niya! Sulaitan! Saan kayo kumangagyan ng ran? Huston! Isardang yun, dayta! Ita, Dani. Sapay la kumatadin akong riribukan pa'y. Apay Lilia, kunang man no ay ayatan nak. Idi dayta. Kan oray pa'y ay ayatan ka. Saan mo't lang ang mabalin? Ta siya asawa ka. Kat sapay la kumatagpanunot kamutan. Lipatan na kon. Kat ipamay samon ti panawon mo iti pamilyam. Jak kabaalan. Kunam lang dayta. Ken amumat asaan ang maiparbang ti kayat mo. Sige. Pilitak ti bagik amang lipat kan ka. Agyaman aknukas na. Kat namnamag. Adi nakton riribukan pa iti kaano man. Kumusta kan Lilia? Saan nakakadin aririribukan day di alalaki? Saanan? Manipod iti day dinaudi apa nagsarita mi. Nasaya at nga rundo kasta. Agyaman na kiti tulong mo, Miko. Awan ang yaman na. Basit lang nga ba nagdayjay? Basit kan ka. Ngamdakkel para kanyak. Isong agyaman hak. Basta, kanayon mo alaglagipan. No kasapulam ti tulong. Adda akla ang dito'y anak kasagana amang tulong kan ka. Manang, agring ka dita. Anyamatan. Disturbo ka, Trina. Hoy, Manang. Apay aya. Rumwar ka. Ada bisitam. Asino? Katrumwar ka ngamin tapno mamuam na asino. Sige, Trina. Ibagam, taaguray biit no asino man dayta. Adda ko maibagakan ka, Lilia. Anya dayta? Anya nga ta. No ipaypay sutan ti panagpamarang ta nga agayan ayat ta. Ha? Oy, Miko Anya tinaknakan mo? Naulaw kan samot tan at ngat aldaw. Seryoso ak, Lilia.
Kinapudno na. Nabayagan nga agayatakan ka. Adu pa'y ti saan mo nga amo maipapankanyak, Miko. Diin inutom nga ibaga, tapno maamuak. Miko, sa anak ama ikarikan ka. Kan maysa, agdadagsenak. Saan aparikot kanyak dayta? Kay kayat ko pa'y kitdi taaddan ton anak ta. Anya? Huwan Lilia. Ipatagkunto, kas nagtaod kanyak, dayta si kugmo. Diyaka mo, Miko. Ngamno ita. Sa anak pa'y anak kasagana asumrakmanan, iti may sapay a relasyon. Uray awan kasiguraduan iti sungbat ko kinimiko, saan na nagsardeng daytoy anang sarsarong karkanyak. Kanayon nakakuyugan tunggal check up ko, agingga iti panagpasngay ko. Kat di tama na nakita ti kinasinsero na. Agingga ajak na pupuutan, nga ininot maten anat nagtiriknak ken kuana. Awan matendamag ko, may papan kini Dani. Kastan katagyamanak, tuy pagayam mo, Lilia. Lilia pagayam ko, agyamanak iti dayto apakasaritaam. Ala, nulaket nasaya ti kababalin ni Miko, awan dakis na, no da kayo ti agkatuluyan. Sika mismo ti makaammo iti ugali na. Kat sapay lakuma, tasaan kang agbidot iti pangedeng mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lilia. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician kan musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.